Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kabiri, itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri muri 2023. Urubanza rwa Felicien Kabuga yahoze ari umugwizatunga yagiriza uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda rwasubiye gusasa irahe humvirizwa icabona cari umubanyi wiwe ku Kimironko. Urundi rubanza rwumvirijwe uno munsi nubwo abahoze ari abategetsi mu mugwi FDLR inyuma yo gusabirwa umunyororo w'imyaka 25 bo basavye sentare y'Inyanza imanza zambukiranya imipaka kubarekura bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ubwa mbere kuva hateye Nyamugigima intumwa za ONU zashoboye kwinjira muri Syria zivuye muri Turikiya. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubuhindi baneguye cane isakwa ryakozwe n'abatoza kori mu biro vya BBC biri mu miji ya Delhi na Mumbai. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Congress Party utavuga rumwe n'ubutegetsi KAC Venugopal yagereranije uwo mukwabu w'amakori n'umwiheburo unuka mu majambo yiwe. Umunyapolitike ari mu bakomeye mu karere ka Kashmir kagendurwa n'Ubuhinde Moheba Mufti yavuze yuko kugwanira ukuri bifise ikiguzi cavyo. Umugambwe uri ku butegetsi BJP wasubije uvuga yuko BBC ari kigo ca mbere mw'isi ngo cabunzwe na ruswa. Bamwe mu bakozi ba BBC bari Delhi bivuga yuko ubu bamaze kurekurirwa kuva mu biro vyabo ndetse na telefone zabo n'imashini za mudasobwa ngendanwa zari zafashwe ngo bashoboye kuzisubizwa. BBC yavuze yuko yiteguye korohereza abategetsi mu byo bakeneye muri uwo mukwabo. Iryo sakwa bikaba vyitezwe yuko rikomeza. Imfashanyo za nkenerwa cane zishira hamwe mpuzamakungu zajabutse ubwa mbere muri Syria kuva inyuma ya Nyamugigima imaze indwi irenga ihaciye. Umwe mu bategetsi ba ONU Paul Dillon akavuga yuko ikamyo 11 zakoresheje ivyambu bishasha bibiri President Assad yemeye yuko vyugururwa. Kare bwabaye ubwa mbere intumwa za ONU zindira mu karere kagenzurwa n'abagwanya leta kuva Nyamugigima ihaciye harashize imisi 8 ngaho muri Syria. Abamaze guhitanwa na Nyamugigima zikurikiranijwe bazwi yuko bageze ku bihumbi 40 muri Turikiya na Syria. Abandi bantu batari munsi ya 6 bakaba batowe munsi y'ibihomoka bakiri bazima. Kuri sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe mu Hollande iburanisha mu rubanza rwa Felicien Kabuga aregwa ivyaha vya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 ryakomeje kuri uyu wa kabiri. Icabona canke umutangabuhamya asura Kabuga akaba yavuze yuko mu rupangu rwiwe rwo ku Kimironko i Kigali bivuga yuko interahamwe zahakorera imyimenyerezo kandi yuko muri jenoside zica abatutsi. Yisura canke umutangabuhamya w'umugabo yahawe izina rya Cab ubusa 35 mu kurindana ko umwirondoro wiwe ndetse n'isura yiwe ntiyerekanywe mu mashusho. Akaba ari umututsi ataba kure yo kwa Kabuga ku Kimironko nkuko vyavuzwe n'ubushikiriza manza. Yashikirije ubuhamya bwiwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho ari i Kigali naho
inteko canke intahe y'abacamanza ikaba yari irahe mu Buholandi. Hari bamwe iriburanisha nako hamwe iriburanisha ryagiye rihisha rigashigwa mu mwiherero inshuro n'imiburiburi zigera kuri 3 mu kurinda umwirondoro w'uyu mutangabuhamya yahava mu kurinda ko umwirondoro w'uyu mutangabuhamya uhava umenyekana bitewe n'ivyo yariko arasubiza. Mu kanya gashize rero navuganye na mugenzi wanje Didier Bikorimana ari mu biro vya BBC i Nairobi yakurikiye uru rubanza nawe nyene akoresheje internet mu buryo bw'amashusho ku murongo wa internet w'iyo sentare. Ntangura kumubaza ivyo uyu mutangabuhamya yahawe izina rya CAB ubusa 35 yasuye Kabuga yamureze. Mu ncamake y'ubuhamya bw'uyu mutangabuhamya wahawe izina rya CAB 035 yasomwe n'umushinjacyaha Adong, yavuze ko uyu mutangabuhamya hagati y'igihumbi 1992 n'igihumbi 1994 yabonye interahamwe za Kabuga zigenda mu makamyo zitwaje intwaro nk'inkota n'ubuhiri zigana mu cyerekezo cyo kwa Kabuga. Avuga ko nubwo aho yaratuye atashoboraga kubona inzu ya Kabuga, aho bari batuye byavugwaga ko izo nterahamwe zabaga zigiye mu rugo kwa Kabuga gukora imyitozo. Yanavuze ko mu gihe cya jenoside zisha abatutsi ku Kimironko barimo n'abazi yabonye imirambo yabo. Uruhande rwunganira Kabuga go hari ico gwavuze? Ubwo yarahawe ijambo umunyamategeko Altit wunganira Kabuga yabajije CAB 035 ukuntu ibyo abizi kandi ataragiye aho izo nterahamwe zakoreraga imyitozo. Asubiza ko abantu babivugaga kandi ko na nyuma ya jenoside zimwe mu zaho zari interahamwe zabivuze zikanabyemera. Yanabajijwe ku byo yavuze mu ibazwa rya mbere y'urubanza, aho yavuze ko hafi y'inzu ye hari bariyeri enye kandi ko kuri zimwe hiciwe abantu ahandi ntibicwe. Avuga ko ariko bimeze koko, ndetse ko kuri imwe muri izo bariyeri abari bayirinze bamuhishewe n'abana be kugeza bashoboye guhunga. None Gadije, inyuma y'iburanisha ry'uyu munsi hagiye gukurikira iki? Uruhande rwunganira Kabuga ntabwo rwasoje guhata ibibazo CAB 035. Umucamanza rero ukuriye iburanisha Ian Bonomi yavuze ko rizakomeza ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Arakoze Didier. Ibindi kuri iyi nkuru y'urubanza rwa Felicien Kabuga mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa www.bbc.com /gakitse gahuza. Dukomeze n'imanza twerekeza mu Rwanda inyuma yo gusabirwa igihano c'igifungo c'imyaka 25 ku vyaha z'iterabwoba. Bamwe mu bahoze ari abakuru ba FDLR babwiye sentare iburanisha ivyaha byambukiranya imipaka iri i Nyanza mu majepfo y'u Rwanda ko borekugwa bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko vyagenze kubarabagwanye b'uwo mutwe batahutse mu Rwanda ku bushake canke ku nguvu mu myaka yashize. Bose uko ari 6 bahakanye ivyaha baregwa n'ubushikirizamanza, bakavuga yuko inyandiko basinye mu bushikirizamanza bazikoze ku nguvu, bityo rero ko zigomba guteshwa agaciro. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yari muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. General Major Joseph Habyarimana uzwi ku izina rya Muchebo niwe watangiye kugira icyo avuga ku gihano cyifuzwa n'ubushinjacyaha. Yongeye guhakana ibyo aregwa byo kure mu mutwe w'ingabo utemewe kuba mu mutwe w'iterabwoba n'ubugambanyi. Yavuze ko atigeze akandagira mu gihugu cy'u Rwanda yitwaje imbunda agamije gutera igihugu cye mu bitero FDLR ishinjwa kugaba ku Rwanda iturutse muri Congo. Yavuze kandi ko icyaha ashinjwa cyabaye yarafashwe muri 2016 afungiye Kinshasa nyuma yo gutoroka FDLR ashaka gutaha ngo kuko hari ibyo atumvikanagaho nayo. Bose uko ari 6 ubushinjacyaha barega ibyaha by'iterabwoba no kuba mu mutwe w'inyeshyamba wagabye ibitero ku Rwanda birimo ikiswe Oracle du Seigneur kisha abaturage. Ubushinjacyaha bukabasabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25.
Habyarimana Muchebo yahakanye ko atigeze aba muri icyo gitero, avuga ko ibyo byanemejwe n'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha. Yanavuze kandi ko yafashije mu gikorwa cyo kwambura intwaro abari aba FDLR barenga 200 ubwo bari muri Congo, nyuma bagatahurwa mu Rwanda bagasubizwa mu buzima busanzwe. Yasabye urukiko kuzamugira umwere akajya mu ngando zo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu nyeshyamba, ingando zibera mu kigo cya Mutobo mu majyaruguru y'u Rwanda. Habimana Marke ngo wari colonel wafatiwe muri Congo muri 2018, we yavuze ko yinjijwe ku ngufu mu mutwe wa FDLR nyuma yo gutahuka muri 1996 akongera guhunga intambara y'abacengezi muri 1998. Avuga kandi ko inyandiko yakoreye mu bushinjacyaha yemera ko yari mu bitero FDLR yagabye ku Rwanda idakwiye guhabwa agaciro kuko ngo yasinyishijwe ku ngufu. Naho Colonel Felicien Ruzindana yavuze ko kuba mu mutwe w'iterabwoba bidahagije kuko hagomba kugaragazwa ibimenyetso by'ubushake bwo gukora icyo cyaha. Kuri uyu wa gatatu hazumvwa abandi 3 basigaye mbere y'uko urukiko rupfundikira urubanza. Gahuzamiryango tugeze ku isaha imwe buri minota 19 mu karere k'ibiyaga binini. Ndi Florentine Kwizera. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ibigwanisho n'ibindi bikoresho vya nkenerwa kuri Ukraine nico kibazo nyamukuru kiri ku rutonde rw'ibyihwezwa mu nama y'urwego rujejwe kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba bisa naho Uburusiya bwakadije umurego mu kugaba ibitero bikomakomeye aho bibangamiye cane umuji wa Bakhmut, kandi naho Ukraine imaze gutakaza gace gatoya. Umunyamabanga mukuru w'ubwo rwego rwa OTAN Jens Stoltenberg aragabisha umuvuduko w'igisirikare ca Ukraine wo gukoresha ibigwanisho, avuga yuko uruta uwo kubihabwa. Yahamagariye ibihugu binywanyi vya OTAN kuduza urugero rw'ibikoresho vyo kugwana bacura. Mu ijambo ryiwe rero ryo gutanguza inama, umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi Lloyd Austin akaba yavuze yuko kubona amakungu yishura kuri iyi ntambara ya Ukraine atari ugushaka gusa gutabara ico gihugu ca Ukraine. The Kremlin is still betting that it can wait us out. Ubutegetsi bw'Uburusiya buracyategereje ko tuzagera aho butuma turebera gusa, ariko rero nyuma y'umwaka umwe turacyashyize hamwe ku buryo butari bwaboneke. Uwo murava rero dusangiye uzafasha Ukraine gukomeza umurego mu byumweru biri imbere bikomeye no kwifasha kunyura mu nzira igoye iri imbere. Twese tuzi neza icyo Uburusiya bugamije muri iyi ntambara bwahisemo. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rimenyesha yuko rigiye kurungika imigwi y'abantu bigishijwe gukurikirana abantu bagiye bahura n'abanduye ingwara iterwa n'umugera wa Marburg muri Guinée Equatoriale. Abantu bashika ku 4,000 bashizwe ukwabo mu ntara ya Kietem nyuma yaho abantu 9 biciwe n'ico kiza, abandi 16 bakaba bakekwa yuko nabo nyene bagwaye. OMS yakoze inama yihutirwa i Geneve. Iyo ngwara ikaba ifise ibimenyetso birimwo ubushuhe no gusohora amaraso, ikaba iri mu mugwi umwe na Ebola, mugabo ikaba kugeza ubu atarukingo irashobora kubona. Uwahoze ari buramatari wa leta ya Caroline du Sud Nikki Haley yatangaje ko afise icifuzo yo gusaba umugambwe wiwe kumuha uburenganzira bwo kwiyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore w'imyaka 51 yavutse ku bavyeyi babimukira b'Abahindi yasohoye video avuga yuko ari gihe co gushira urugero rushasha mu burongozi. Biragaragara yuko yishigikije uwigeze kumubera shebuja Donald Trump, ari nawe yamugenye mu buserukizi bwa Amerika mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU harashize imyaka 6.
Nikki Haley abaye umurepublikani wa mbere amenyekanye yuko agiye guhiganwa na Donald Trump mu bazo kwitoza ku izina ry'umugambwe w'abarepublikani. Igendereza riheruka mu buryo abantu bifuza gutora ryerekanye yuko Trump afise ibice 43% by'abashobora kumutora, nawe Nikki Haley akaba yegukira ibice 4% gusa. Abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Nyiramariza arashyize amenya amakuru y'isambu yabo Nadine yagurishije. Arabyifata mate. Honorine we na n'ubu ntakozwe ibyo kubahiriza ingengabihe yo kwipimisha nk'umugore utwite. N'urunana. Cyore, Honori, none se ubwo? Uranyurose rwose none akabeho karaje karime. Kukiryameza? Reka mbe niryamisha. Ubwo uzi ko izuba ryakambye? Ubundi turagira ngo mbyuke nkora iki karime muri iki gitondo koko. Wibagiwe gahunda y'uyu munsi? Hari indi gahunda mfite uretse kujya ku isoko nkatangira kugira utuntu nigurirayo. Nyumvira n'ukuri. None se Honori, wibagiwe ko ahubwo uyu munsi ariko ugomba gusubira ku kigo nderabuzima muri gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite? Ariko nawe gusa umuntu yahora kwa muganga. Ntuzi ko kuri iyi nshuro aribwo bagomba kuguha urukingo rwa 2 rwa tetanus? Ariko se ni ngombwa koko ko numva ameze neza. Honori, ugomba gufatana ibintu buremere. Wibuke ko kwa muganga batubwiye ko gukingirwa tetanus atari inyungu zawe wenyine nk'umubyeyi, ahubwo ni inyungu z'umwana utwite. Ubwo se wazajyayo ikindi gihe karime? Nta kongera gukinisha ubuzima bw'umwana wacu Honori. Amabwiriza ya muganga agomba kubahirizwa nta kindi. Erega nawe rwose urabikabiriza. Ariko zuragira ngo nkubwize icyo Honori, ubwo uzi ko hagize ikiba ku mwana ariko twabibazwa. Erega burakomeje ushaka kumbuza kwigira ku isoko. Ndakubujije rwose. Gahunda igomba kuba gahunda. Byuka witegure tujye kwa muganga. Baragutera urukingo rwa 2 rwa tetanus, banasuzume nyine uko ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite bumeze. Aha ndumva bakomeye ku mabwiriza yo kwa muganga da. Uramperekeza se? Ndaguherekeza rwose. Ahubwo ndangira ya sakoshi yawe aho iri mbe nyiguhanagurira mu gihe nawe witegura. Usetse se? Shimishijwe no kushaka kumaragura isakoshi kareme. Nibyo, ahubwo ndaza no kuyigutwaza. Mutwaze n'umutaka rwose. Ariko nawe. Nibyo da, ndashaka kuza kwereka abandi bagabo ko mbarenze mbiyemereho. Umva mwabagabo mugere va mumvire mu rugo. Ubwo urumva tuje gukina Stefa? Nta soni. Ariko Stefa, ko mbona usa nkaho wumva uri mukuri. Ndi mukuri nyine. Umva Stefa, reka tureke ku ruhanya. Munyama musubiza ibikoresho bye. Nabizanye. Agende yikomereza imirimo ye y'ubwubatsi. Ureke kumutesha umwanya. Yagiye kubaka handi se akareka kunyubakira mu isambu. Ariko iti yawe kubera iki? Ni yanjye kubera ko nyifitiye ibyangombwa. Ayenya. Umva, nimureke impaka zana ibyo bikoresho bya munyampama twigendera. Nagere vuba ahubwo. Ariko Stefa, urumva naso ufite gukinisha abandi bagabo ubona uko tungana koko? Ntabyo mbahaye. Ahubwo nimureke guteza umutekano muke mu rugo rwanjye. Rahira gutama ibikoresho byanjye ko nabi Stefa. Rahira. Ntabyo nguhaye. Ayenya. Ubuse ababaje baguherekeje watekerezaga ko bantera ubwo bashaka. Urabizana. Namusakere mu rugo sevo. Okay. Niwanze kunsubiza ibikoresho byanjye watwaye ku neza. Ubu none ugiye kubizana ku nabi. Urabitanga sha. Tubifate ku ngufu. Mubifate nyine. Hagira uwibeshya sha. Bifate sha, bifate. Ngaho ni hagira uwibeshya se yagira icyo akora ho mwereke. Orohana ko nzana inkone yanjye sha. Nako cy'umuryango. Iyi ntambara ni iki koko hano iwacu? Ibi ni ibikira? Nyirambari. Twatewe. Aba bagabo baduteye reka twitabara. Ngo bashaka iki se? Nami ibikoresho byanjye ejo yatwaye bikuye ku kibanza ngiye kwiyubakira. Nabizana. Ibikoresho nyine. Uhubaka se urubaka mu kwawe? Ni mu kwanjye nyine narahaguze. Wagiye se wahaye amafaranga akakwereka aho wubaka ukareka kubaka mu kwanjye. Ariko ye, ubwo sitekereza ko nshobora kuhareka. Umva Stefa, narahaguze mfite impapuro z'ubugure, ubwo rero sinzi ikintu ushaka wa mugabo we. Ariko se bini bikira? Umva, niba hari ibibazo mufitanye, nimujye kureba ubuyobozi bubafashe kubikemura. Mureke guteza umutekano muke mu rugo rwacu. Nibagende rwose. Naho nyinge barimo kumuhohotera. Cacaka aho ngaho, mbomwe abagabo. Nimutire kwesho tugende, nimutire twigende. Nababwira ngo ntihagira uwibeshye. Kandi ahantu haraga umuntu mwakabyara. Nakajya kureba umuyobozi w'umudugudu wacu aza kumira icyaha kitari cyabo.
Honori karame muga ubu umaze guhabwa urukingo rwa 2 rwa tetanusi. Ni byiza rwose urimo kugira ubudahangarwa butuma udashobora kwandura tetanusi no kuyanduza umwana wawe igihe umubyara. Honori karame ntiwumva ko ari amahirwe wari ugiye kwivutsa no kuyavutsa uwo twite? Oya rwose mugomba gukora ibishoboka byose mukabungabunga ubuzima bwawe Honori no twite n'ubwo umwana twite. Muga ibyo rwose namaze kubigira intego. Byiza cyane. Hanyuma rero isuzuma dukoreye Honorine dusanze afite ikibazo cyo kubura amaraso. Ngo ikimuga Honorine afite amaraso make. Ibi kandi ni bibi cyane ku mubyeyi utwite. Mana yanjye we ibi ni ibiki biri kunyunyuza amaraso Karemera we. Ubwo si amahembe bashobora kuba baranterereje. No witekereza amarozi Honorine. Kugira amaraso make birasanzwe cyane cyane ku mugore utwite iyo atitayeho ngo arye indyo yuzuye. None ubwo turamuha ibinini bikungahaye kuri feri duha abagore batwita binywe neza nk'uko tubimubwira. Urumva Honori? Ndabyumva. Erega nawe ugomba kubimufashamo nk'umugabo we. Iki kibazo ugomba kugifata nk'icyawe. N'ubundi ndabizi ni icyanjye muga. Ubuzima bw'uyu mugore wanjye n'ubw'umwana twite kubwitaho biri mu nshingano zanjye. Ni byiza cyane kuba ubizi rwose. Ndashaka ko umwana wacu azavuka afite ubuzima bwiza. Ibyo ni byiza cyane rwose. Ariko nanone ugomba gukora ibishoboka byose ukarwanya iki kibazo afite cyo kubura amaraso. Umushakira indyo yuzuye kuko akeneye amafunguro arimo intungamubiri zose, izo mboga rwatsi, kandi mukaziteka mu buryo buringaniye ntizishye cyane. Ibishyimbo, imbuto n'ibikomoka ku matungo, cyane cyane inyama zitukura. Ibyo bituma amaraso yiyongera. Yego cyane rwose ngomba kubikora. Hanyuma rero Honori, karame nk'umubyeyi utwite ugomba gukomeza kwipimisha inda ukurikije gahunda uhabwa na muganga kugira ngo abaganga bakurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite. Banakugira inama uhabwe inkingo n'ibinini birwanya inzoka zo mu nda. Ukomeze guhabwa ibinini bikungahaye kuri feri bikongerera amaraso. Tugiye no kuguha inzitiramibu ikoranye umuti kugira ngo ikurinde kurumwa n'umubu ukwirakwiza udukoko dutera malariya. Urumva? Ndabyumva muga nanjye ndahari ngomba gukomeza kujya mbimwibutsa. Kareme wumvise ko mu byo ngomba kurya kenshi kugira ngo amaraso yiyongere harimo n'akaboga. Ko numva ushimangira akaboga se nta bindi bavuze. Imboga rwatsi n'ibishyimbo ntabyo wumvisemo koko? Nabyo ni ingenzi nk'uko nabibabwiye. Ariko mu mafunguro ya buri munsi ntihakaburemo ibikomoka ku matungo kandi ntibigombera ubwinshi. Uvangamo duke duhanye n'ubushobozi bwawe. Ariko ibyo urimo gukora ni ibiki Patri? Mana urabona ukuntu nyogoshe bitari bunteza abantu. Urabona se narimo kukogosha uko bishaka William? Aho nyumvira. Nyine nawe ku ruhande maraho. Okay. Ndi bukore boss wanjye. Mukanya ndacishaho tondezi harura neza nkuko bishaka. Iyambaraje ni ya wewe. Have se mwana. Nibiki biri mose? Ndakwereka urangije kunyogosha. Ariko uzo kunongera amatsiko we. Erega nanjye nahizanye ngamije kukwereka ngo nshimire. Ninkisi? Ni imyenda naguze kabisa. Ni imyenda waguze rero? Yego man. Reka ndebe we. Kandebe rwose. Reba n'agapira n'ipantaro y'jeans. Mbega umupira mwiza shaho. Reka ture ni jeans zira. Ndebera umbwire Patri ndebera kabisa. Agapira keza gatukura ni jeans y'umukara. Urabibona utese Patri? Uzi ukuntu ari byiza buriya. Uzi kwitegereza pe. Okay ubwo bishimye nanjye ubwo ndishimye kabisa nzi gutoranya. None se we umukara umutuku uzikora byo ku munsi wa Valentine mwana? Yego nyine kandi ubwo wasanga utaruzi ko ari Valentine's Day yagize. Uzikora unyibukije we wese ufite umubebe muzifatanya sha buriya. Wapi mwana? Wapi kabisa. None se muguze n'ibyiki? Nuko nabonaga ari byiza tu kandi nabonaga n'urundi rungano ruri kubigura nanjye ndagura. Ngo nanjye ndagura. Ibi ni ibya Valentine mwana. Shaka umubebe umutera imitoma agehoro maze muzabe muri kumwe. Ahubwo se ewa banzo ntekereza atabikunda. Umva ngo ntiyabikunda. Wabanje ukagerageza se mbere yo gucika intege. Ahubwo se we buriya uratekereza ndewe? Ni Donat.
we wo kwa Mugisha uriya mwana naramukundaga kuva kera tukigana ariko nyine nkanamutinya. Yego sha ni agakobwa keza. Wowe se bimeze bite Patri? Mbese burange nakwifunza uriya mukuru wera Nyiraneza se? Reka tubigerageze tuzareba. Ushobora gusanga nawe yarashinyirije ategereje umubwira ngo hu nawe agahita avuga ngo hi. murakoze uraza mudugudu we n'abana rwose dore wanjye natewe ngaho nibatubwire ikibazo rwose uyu ni umuyobozi w'umudugudu wacu nimureke dukiranure ni byiza cyane ubwo noneho n'ubuyobozi buhageze ikibazo kigiye gukemuka. mutubwire vuba rero ngaho nimutuze nimumbwire ikibazo cyanyu mutuje nta mahane. Muyobozi ndakumva uyu mugabo Stefano ejo yaje agira atya dusanga ku isambu yanjye nashyizemo abakozi batanye gukora ceceka aho ngaho n'umukambugiremo Stefano tuza bateye kunyubakira inzu araza aradusiribanga ibikoresho byose arabitwara ubwo twari tuje hano kumwaka ibikoresho byanjye mudukomeze imirimo yacu birakora vuba kandi ubuse urumva muyobozi urumva urugomo rw'umuturage wawe hanyuma niko Stefa ndakumva ibyo wabitewe n'icyuho ahubwo ni mumbariza impamvu baduka isambu yanjye bagatangira kuyubakamo inzu aho ngaho cacaka ari wowe ahubwo ninde wabyihanganira ko bamwubakira mu isambu mu gisambu cy'i Stefa ngo bari batangiye ngo kubaka mu isambu ya sambu ya ibyo se bishoboka ariko narahaguze ceceka njye narahaguze urumva rero mfite uburenganzira bwo gukoresha icyo nshaka nako icyo nahaguriye yarahaguze rwose uhaguze ryari njye nahaguze n'uwitwa Nadine ubwo rero naramubuze ngo tuye guhinduranya ubutaka bunyandikweho ubwo rero nanjye ngomba gutangira gukoramo ibikorwa byanjye nibyo da ngo iki njyewe basi mbyumva neza niko se wa mugabo ariko noneho ndumiwe ni ukuri munyamama ndakumva yewe we uzi ko ubutaka butakwanditseho batari ubwawe ngo ubutaka bwitwa ubwawe iyo bukwanditswe none ko twabuguze namubuze ariko se Nadine ajya kugurisha ubwo butaka te ko aribyo nibaze ngewe ntarasobanukiwe umudugudu nawe urabizi Nadine namutije hariya kugira ngo abahahinga nyine abone ibyo gutunga umwana twabyaranye dore rero uko bimeze wa mugabo ndakumva muyobo munyampa muranyumva ndakumva ndumva ubutaka bukiri ubwa Stefano kuko ariwe bwanditseho ngwiki ubutaka ni ubwa Stefano kuko niwe bwanditseho ubwo mushaka kuvuga ko ngomba guhomba amafaranga yanjye wowe jya kuregwa kugurishije ubutaka urumva wowe jya kuregwa kugurishije ubutaka butari ubwe kuko uwo niwe gisambu bagikurikirane kigusubiza amafaranga yawe ariko uha abandi amahoro ndumukuregereye ariko nukuri ibyo nkubwiye sinkubeshye nyirane usanze nyensere bwagitirimuka ahangaha nako nanjye usanze nkinga ngo nitahire se yego mana sha none se wamenya ahise ataha ngo nibura musange mu rugo iwabo ko mukeneye cyane sinakubeshya pe niba ahise ataha mu rugo niba hari ahandi abanje kunyura sinabimenya rwose nyirane reka nigendere buriya ndagura amayinite muhamagare nta mayinite ufite muri fone yawe se ntayo sha nese waretse nkagutiza ko njye nyafite sho oya nta kibazo mfite amafaranga agiye kuyagura ubu si usigenda we mva nkubwire nyirane ego ko mana kumurubana se ndagira ngo twiyegamire hara ku kibambasi twiganire gato mbisa ndekurama ndekura oroshya ariko ni ngombwa se ko tuganira hariya ndeba ushaka kunjyana hatanabona Patri yarigana nkahara niwe waba hatuje nyirane mbabarira niba hari icyo ushaka kumbwira kimbwire hano hagaragara nako ndeka nigende ubivuga cyane ariko ubivuga cyane iminota mike cyane rwose aricyo nshaka ko tuganiraho nyine niba ari cyo mbwira ngende nyine mva nkubwire rwose rumva ndagira ngo nyine bimenye ibikize hari umuntu ufite kugira ngo Valentine Day muzaryohane urabimbariza iki mbese nyine nyirane ndagira ngo niba nta muntu nyine ngusaba azaba ari njyewe muri makini booking wabinyemerera Nyiraneza se yakiriye ati iki cyifuzo cya Patrick ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha
barakoze abo mu runana nibo barangije ikiganiro cacu co kuri uyu wa kabiri natwe tubasezere tubibutsa yuko urubanza rwa Felicien Kabuga yahoze ari umugwizatunga mu Rwanda aregwa uruhara muri jenoside uno munsi gonge gusasa arirahe aho isura yumvirije uno munsi nayo yamurega iri Kigali yari ivuga ko iri umubanyi bahorana ku Kimironko naha rero tugarukije mwakoze